Beşa mêvanem berdewam dikin. Mêvanêm nîhêja û qedir bilind akademisyen Nesim Sönmez li vê derê em ê bîre li ser Şeyh Selim Efendî baxivin jiyana wî gelo berhemê wî çine çawa derketine meydanê me behsa wan bikin dê piçekî dixwazim behsa mamosteyê me jî bikim bi xwe jî akademisyenê gelek xebatên hêja kiriye gerek pirtûkê wî hene yekşê jî ev e diyarî me jî kir em spas dikin Fiqha Şafîî Nesim Sönmez nivîsandiye werin em van agahiyên hêja û xweş ji mamosteyê xwe ji mêvanê xwe bigirin. Dibixêr hatî mamoste. Mala van nava xêrê da. Çawan başin. Gelek baş spas dikim çawanım selamet inşallah. Gelek spas em gelek keyf xweş bin bi masûfaniya we. Ji ber ku wan ve xwendî kirin derfetek bi rengî dame em jî spasdarê wan im. Gelek spas mamoste me got em ê îro li ser Şeyh Selim Efendî baxivin. Lewra bi rastî jî ji ber ku navdarên Kurda xebatê zêde jî li ser watûne ne gelek hûnda bûne. Ê helbet însanê wek we mînakê wek we van kesayetan derdixin ev jî paşeroja me piçekî ronî dike em bêjin. Ji ber wê jî me merak kir gelo Şeyh Selim Efendî kî ye ji ku derê ye çima berhemê wî winda bûne em hinekî li ser vê em biaxivin. Destpêkê de dixwazim bêjim ka Şeyh Selim Efendî kî ye bi kurtasî min behs bikin paşê berdewam bikin. Spas dikim Edibe xanim. Şeyh Selim Efendî gêğiyê yek ji alim edîb û şaîrê Kurdanê ku di sed sala hicdan da li devera Bîngolê an jî bi navê wî kevin li devera Çewlikê jiyana xwe berdewam kiriye. Çawa we destpêka bernameyê da got mixabin alim û zanayên Kurdan, şêxê wan, meşayixê wan, edîbê wan, şairê wan bi piranî berhemê wan heta roja îro em dikarim bibêjim belkî di quncikên tarîhên medreseyan da an di pirtûxaneyan da hene xebera me jê tûne ji wana yek jî sed sala hicdan Şeyh Selim Efendî gêğiyê ku teze di sed sala bîstan da hatiye keşif kirin berhemên wî helbestê wî hene. İşte em vegerin gelo Şeyh Selim Efendî kî ye? Şeyh Selim Efendî di sala 1813 da li bajarê Bîngolê navçeya gêğiyê ku bi Tirkî jê re dibêjin Kîğî li gundê Azanferê hatiye dünyayê. Navê bavê wî İsmail Ağa ye, navê diya wî jî Bekir Ağa ye. Malbata wan piştî demekî ji vî gundî koçber dibin, mala xwe bar dikin, tenê li gundê xerabeyan û ku ew gunda jî îro girêdayî bi navçeya gêğiyê ye, li wê derê bi cih û war dibin. Şeyh Selim Efendî xwendina xwe li cem bavê xwe dest pê dike. Qur'ana pîroz li cem wî dixûne xitim dike. Edibe xanim were tê xuya kirin bavê Şeyh Selim Efendî miroveke zana biye, miroveke rewşenbîr biye, haja wî ji dünyayê hebûye. Lewra ji bo vî sedemê dixwaze kurê wî Selim Efendî perwerdeyeke baş bibîne. Radibe wî dişîne Stenbolê. Dişîne Stenbolê tekyaya Şeyh Ziyaüddin Gümüşhanevî. Wekî hûn dizanin Şeyh Ziyaüddin Gümüşhanevî yek ji şêxên terîqeta Neqşîbendiyan Şaha Şazeliyan e. Li wê derê Şeyh Selim Efendî bi qasî çend salan perwerde dibîne li ber rehleya Şeyh Ziyaüddin Efendî dersê dibîne û piştî wî vedigere gundê xwe. Gava vedigere gundê xwe helbet dixwaze xwendina xwe berdewam bike. Ji wê derê radibe diçe paliyê li cem Şeyh Ali Rıza Septî Efendî. Şeyh Ali Rıza Septî Efendî ji bo ku em vî jiyanê nas bikin lazim e em piçekî agahî derbarê jiyana Şeyh Ali Septî Efendî jî bidin gelo ev camêra kî ye? Şeyh Ali Rıza Septî Efendî li Diyarbekirê li gundê Çilhistûn ku girêdayî bi wê wextê bi navçeya Bismîlê vabû ez neşaşbim îro girêdayî bi stewra yani sewra Mêrdînê vaye li wê derê hatiye dünyayê. Ez xazim li vê dere piçekî li ser gundê Çilhistûn bisekirim gelo çima navê Çilhistûn lê danîne. Gelo Çilhistûn nûr heye mamoste em bêjin keremke. Keremdar bin li gor di çavkaniyan da derbas dibe dibe
Şeyh Ali Rıza Septi ji tarikata Nakşibendiyan Şaha Halidiyan kesi çiliye ku buya halifeyi Mevlana Halid Şehrazori ji bo hatire vî tiştî hanne hatır navê çilî li gund kirine gotina gundê çil hustun yani çil kesên mühim hene ji wan yek jî yê çilî Şeyh Ali Rıza Septî Efendi ji bo wî ev nava lêkirine ew tiştekê mühim e û piştî wî Şeyh Selim Efendi çend salan li cem Şeyh Ali Rıza Efendi Efendi perwerda xwe li gêriyê dibîne ve digere gundê xwe û li wê derê êdî dest bi îrfaniyê û îrşada millet dike. Yani İstanbul'da hevdun naxir. Yani gava ku ji Şeyh Ziyaüddin Gümüşhanevi li cem wî biqasî çend salan dersê digire ji wir ve digere Bingolê. Gava ve digere Bingolê diçe navçeya Paliye li cem Şeyh Ali Rıza Septi Efendi dersê dibîne. Yani Şeyh Ali Rıza Septi Efendi me got ez bibêjim kî bo wî ez vegeram çûm Diyarbekirê. Şeyh Ali Rıza Septi Efendi li Diyarbekirê bîye başê em ê behs bikin vegeriya Bingolê li wê derê wî xelîfetiya xwe berdewam kiriye û Şeyh Selim Efendi jî li Paliyê çûye li cem wî çend salan ders girtiye îcazetname jê girtiye piştî girtiye vegeriya gundê xwe li gundê xwe medrese ava kiriye û dest bi dersa feqiyan kiriye û dest bi îrfaniyê kiriye û pekî em bibêjin Şeyh Selim Efendi gelo zêdetir tesîra wî li ku derê çêbiye. Şeyh Selim Efendi bi piranî tesîra wî li navçeyê em bibêjin afwan Kerem kin mamoste yani ji ber ku kesekî zana û hêjayê em dixwazin heya ji destê me re girî behs bikin. Helbet. Li navçeya Gêriyê, li navçeya Azak Pertekû îro navê Adakliyê, li navçeya Cerme yani Yedîsuya vana her sê navçe ji girêdayê bi Bingolê vane li Erzurumê navçeya Tekmanê û navçeya Qereyazî bi taybetî navenda Erzurumê gelek tesîra wî li ser millet çêbiye gelek mirûdê wî çêbûne îrfaniya xwe bi vî rengî dewam kir. Lê Edîbe xanim Şeyh Selim Efendiye Gêriyê ne xwe tenê ev kara kiriye ev karê hane bi malbata xwe jî daye kirine. Yani zarokî wî jî her wiha ilmê îrfaniyê û terîqetê bi alîkariya wî berdewam kirine. Belê got Şeyh Selim Efendi kesekî ehlê terîqetê ye. Eger ehlê terîqetê be jî întisabê kîjan terîqetê ye mamoste yani wan heya me helbet gelek terîqet jî hene wan bi xwe terîqetek ava kiriye yan gelo întisabê ciyekî dîne em dixwazin nekî jî behsa wî bikin. Gelek baş Edîbe xanim wekî hûn dizanin di nava Kurdan da zêdetir du terîqet berbelavin. Ji wan yek terîqeta Qadiriyan e û a dudiyan jî terîqeta Neqşebendiyan e. û berê di serî de zêdetir terîqeta Qadiriyan di nava Kurdan da berbelav bû. Mevlana Şeyh Halid Şehrazorî wekî we bîstiye muhaqqaq ew yek ji nûnerên terîqeta Neqşebendiyan e. Ew diçe Hindistanê bajarê Dehlê ji Şeyh Abdullah Dehlewî perwerdeya terîqetê dibîne û îcazetnameya terîqetê jê werdigire weke xelîfeyê wî ve digere welatê xwe êdî li nav Kurdên Iraqê li nav Kurdên Tirkiyê zêdetir terîqeta Neqşîbendiyê berbelavtir dike. Carekî Mevlana Halid Şehrazorî dîsan diçe Dehlê cem Şeyh Abdullah Dehlewî wî ziyaret dike paşê ve digere tê Diyarbekirê. Wexta tê Diyarbekirê me gava din behsa Şeyh Ali Rıza Septî Efendî kir. Şeyh Ali Rıza Septî Efendî wê wextê hêna li Diyarbekirê li gundê Çilistûnê jiyana xwe berdewam dike. Tê wê derê dibe mêvanê wî dibe êvar piştî sohbeteke dûr û dirêj Mevlana Halid Şehrazorî dibêje Şeyh Abdullah Dehlewî daxwazekî wî tê heye dibêje keremke ka çi bî gotiye çi emir kiriye ji me re dibêje ez ê sibê biçime Şamê ji bo îrşada millet û Şeyh Abdullah Dehlewî xastiye tu jî bi me re weke hevalekî werî Şamê bi ji me re bî alîkar.
Şeyh Ali Rıza Septi Efendi li ser vî daxazê geleke kêfxweş dibe. Radibe bûyî radiçe Şamê bi qederê 5 salan him bi karê terîqetê berdewam dike, him jî li cem wî dersê dibîne. Piştî 5 salan Mevlana Halid-i Şehrezorî terîqeta Nakşebendiyê yani îcazetname terîqeta Nakşebendiyê û xelîfetiyê dide Şeyh Ali Rıza Septi Efendi, Şeyh Ali Rıza Septi Efendi jî Şamê vedigere tê Tirkiyeyê û ew êdî naçe gundê Çilistûn tê bajarê Bîngolê li navçeya Paliyê li wê derê dest bi karê îrfaniyê dike. Şeyh Selim Efendi jî li wê derê megabadin gotu bil cemî xwendiye feqîyê ye ji wî icazet digre, icazeta terîqet digre, dibe xelîfeyê Şeyh Ali Rıza Septi Efendi û bi vî karî dibe pegek ji peyrevê terîqeta Nakşebendiyan û dixwaze terîqeta Nakşebendiyan di welatê xwe de nav dost hevalên xwe de bide berbelav kirin. Belê mamoste. Gotara ku elserê nivîsandiye mamosteyê me li ser Şeyh Selim Efendi helbet gotarek nivîsandiye bi rastî jî ji ber ku çavkanî gelekî kemin gotareke gelek hêja ye zimanê wê jî gelek zelal dema hûn dixwînin û jî bêjin kêfxweşiyê distînin. Mamoste di gotarê de di navbera Şeyh Selim Efendi û waliyê Erzincanê de bûyerek diqewime. Dema min xwend wisa ez yani hem kefa min hat hem bûyereke gelekî wek ku dersê însan jî bigiriye. Ez dixwazim hinekî behsa vê jî bikim bila temaşevanê me jî pê. Rast e gotinekê me Kurdan heye em dibêjin em Kurd ji xelkê re masîgirin ji xwe re kûsîgirin. Rast e. Yani Şeyh Selim Efendi gava dibe xelîfeyê terîqeta Nakşebendiyan êdî dixwaze di nava milleta bigere û dînê İslamê bide belavkirin, tebliğa dînê İslamê bike. Ji van kar û xebatên wî gelek kes ji Şeyh Selim Efendi xwe dikin. û dixwazin mineke zirarê bidin wî. Diçine Erzincanê wê demê waliyê Erzincanê Müşir Zeki Bek yani Müşir tê îro mesela Maraşal. Maraşalê Erzincanê giliyê Şeyh Selim Efendi pêda dikin. Dibêjin di nava milleta digere hinek tiştê ne baş dike û lazim em wî hesab jê pirsin û çawa destûrê didin ew bi vî rengî van karan dike. Zeki Bek jî walî radibe Gazî Şeyh Selim Efendi dike dibe tere huzûra xwe. Jê pirs dike dibêje ev çi mesele ye, ev çi karin tu dikî, tu çima tiştê aha dikî. Gava Şeyh Selim Efendi îfada xwe dide piştî wî helbesteke dixwîne di helbestê de ewha dibêje. Belê kerem. Ez berê bi Tirkî bêjim destûra paş ez Kurdiya wî bêjim. Belê kerem kin. Dibêje terk edenler şöhreti insan olur. Masivadan el çeken sultan olur. Bu cihanın yok bekası bil yakin, hak buyurdu kullu şeyin fani olur. Yani en terka şöhret edikin dibin insan. En masivayı dest kişinin dibin sultan. Ev cihan baki nine yakin bizan. Hak ferman kiriye her tiş dibe fani. Gava Valiye Erzincanê Mehmed Zeki Paşa vî helbestê dibihîze ji kar û xebatên xwe yani ji fikra xwe geleke poşman dibe û jê lêborina xwe dixwaze izzet û îkramê jê radike û wî dişîne. Piştî demekî walî tev û leşkerên xwe radibe diçe Bîngolê gundê Xerabayan dixwaze Şeyh ziyaret bike. Diçe Silavê diye ziyaret dike piştî ziyaretê dibêje Şeyxê min ez dixwazim ji te re xizmetek bikim. Ka dibe tu ji me re çi bikî? Dibêje ez ê li vê dera ji te re koşkekî çê bikim, xaniyekî gelek xweş çê bikim û maaş ji te re bidime girêdan. Şeyh Selim Efendi gava vî dibîze û vî daxwazê qebûl nake. Dibêje ma ji min re erd û ezmanê Xwedê têrê nake tu tînî tê ji min re koşk û serayan çê dikî û maaş didî min ji me re dibe alîkar. Gava viyanê jî dibîze zêdetir walî kêfa wî ji Şeyh Selim re tê heta roja mirinê
dostaniyan be wan berdewam ki Edibe xanım divirda jî tabi çawakî wegot hikmetek heye lazim e em dersekî bigirin ew dersî ew e em bizanibin meqamên dünyayê mal û milkên dünyayê faniye subêjî destê me tere û em bi kesayeta xwe bi ilmê xwe bi zanîna xwe bi baweriya xwe bi mirovatiya xwe derbikevin pêşberî dünyayê însan nek bu mal û milkê xwe û bi meqamê xwe yani wekî ez bêjim dersekî bi vî rengî xastiye bideme jî yani bi helbestekê bersiv jî daye ders jî daye em karin Belê. dê ez vê merak dikim mamoste we got leşkerên li wê derê ew şikayetê em bêjin walî Belê. Peki sedem havê çi bûye yani ji ber ku İstanbulê xwendiye zimanê wî jî gelekî baş e bi Tirkî Tirkiya wî jî gelek baş e ya Şex Selîm Efendî wek em bêjin gelo wan li wir xirabûnek derkeve tirsiyane jî çi tirsiyane düzen xerab bibe em bêjin çima şikayet kirine yani weke hûn dizanin di nava me Kurdan ev nexweşiyek heye em zêdetir hebûdû naxazin rast ew jî yani hinek millet mêze dikin di nava milletê herêmê de hezkirina Şex Selîm Efendî gelekê zêde be gava hezkirina Şex Selîm Efendî zêde bû ew kesê ku dixwazin ew zêde warine hezkirin êdî cî ji wan re teng dibe cî ji wan re teng dibe ji bo wî sedemê dixwazin firsendê nedin wî pêşiya wî ve nekin û xizmetê wî zêde di nava millet de çênebin û ji bona zimanê wî jî ez dixwazim vî bersivê bidim weke me gava jî got bavê wî İsmail Ağa korê xwe Selîm Efendî dişine Stenbolê li wê derê de perwerdekirin di wî perwerdeyê de em dizanin dibînin ku perwerdeyeke baş dîtiye yani li Stenbolê o zimanê wî Tirkî hînbûna wî fêrbûna ya zimanê Tirkî ez bawer dikim ji medreseya Şeyh Ziyaüddin Gümüşhanevî tê xuyakirin perwerdeke geleke baş li wê derê girtiye. Hêj duê heyamê de bi rastî yani li gor berhemê ku em lê dinêrin jî perwerdeyeke baş dîtiye belê di gotarê de bûyerek dî jî heye mamoste di navbera wî û kesekî bi navê Dewreşî de bûyereke din derbas dibe ew jî wek dersek û mînakekê ye hinek jî em behsa wê bikin. Spas dikim ji bona vê pirsa we jî dîsan rojekî Şex Selîm Efendî û tev û mirûdên xwe her dem em bêjin di rêya Kanî Reşê ra û di rêya Erzinganê ra tê çetê û li wê derê diçe tekmanê nava Erzurumê de karê îrşadê dike. Carekê tê gundeke çetê dibe mêvanê camêrekî bi navê Dewreş û Dewreş dixwaze Şex Selîm Efendî biceribîne ka gelo heqîqeten mervekî ewliyaye an na ji tîne tê mala xwe de xwarinekî çê dike du cure goşt de pijandin cureyek goşt bi perê heram standiye yek jî bi perê xwe helal standiye dipijîne tîne tê ew goştê ku bi perê heram pijandiye datîne pêşiya Şeyx li ser sifrê û goştê helal jî datîne pêşiya xwe. Tabii Şeyx lê mêze dike Allahu alem Xwedê Teala pê dide eyan kirin û radibe goştê pêşiya xwe de pêşiya xwediyê malê goştê pêşiya xwediyê malê de berxwe û dixwe. Dengê xwe nakem êdî piştî demekî radibe xatir ji malê dixwaze li hespê xwe siyar dibe tê li ber wî gundekî çemekî deherike. Gava tê keve nava çem di nava çem de hespê wî destava xwe piçûk dike. Wata dike û Şex Selîm Efendî ve digere ser wî Dewreşî dibêje Dewreşê min. Çawa ku ev ava vî çemî bi mîza vî hespî heram nabe bi goştê tê heram jî ev bedena min heram nabe. Yani Dewreş fark dike ku Şeyx dîtiye ev tiştê hanê Şex Selîm zan heqîqeten ew tiştê ku millet derbarê wî da derbarê ewliyatiya wî da dibêje ev tiştê hanê tişteke rast e tîne tê lêborina xwe jê dixwaze di vir da tabi dîsan dixwaze dersekî bideme yani lazim e em pişta xwe bidin tiştê heram û ji tiştê heram qet tam nekin û istifade nekin.
بله بیارک دیجه بو هک از شاش بجمون بحث بکن راست بکن از تخوازم بکرتاسی بحث هایی بکن دبیجن دما وفات آوی دما مستوجد گوتارا و ده مخوان دما وفات کریه کسی که نمسرمان تربیاوی کلایه پاشی او قاسی تابی بحثاوی کرنه بحثا وان عالمتیاوی کرنه گوتیه گلو راسته یا نه راسته بجربینم چاکو چاخو تربیه داشتیه بزانتی پاشی جی گوتیه از من چاکو چاخو جبیر کریه از وینا درخم هلبت صارو که معلومات آویشید بجه هنک وقت بدم هم بفکرین گلو تشتکوسا دبی یا نابه ایواری دخونا خود دبینه کو چاکو درکتی سرتر بده سکنه یعنی اوجی عالمتی آوی جاره کدی در دخی پیش بله راسته مالا واضح گوت شاش نبیجم لی اوجی گوت یا گوتارا و براستی دما انسان دخونه گلک یک کیف خوشیه دسنت جاناتشتین اکادمیک انسان جی عاجز دبی لی بله بوسان نبو ما گلک بحثا جیانوی کرد منک جی بحثا برهمی بکن ماموسته لورا انسان که او خزانه برهمین هجا از باورم نویساندنه برهمی چنه به چه زمانی نویساندنه چاوان چه برهمی هنه بله شیخ سلیم افندی یعنی امدزانن شیخ طریقت ملاین ما حقیقتا کسین پر آلینه او هم اهل مدرسه فقیدانه خواندنی هم شیخ طریقتی و کاری بار عرفانی کریه و جعالیه که دن واجی شاعرتی کریه حتی روجا ایرو 21 هلبستین شیخ سلیم افندی گیریه دست مدانه که ام بپرسن گلو او هلبستانا به چه آوای دست مکتن اگر اون تخازن بری ام پیچه که بحثا چیروکا وی تشتهانی بکن هلبت ماموسته شیخ سلیم افندی جبرکو شیخ بوم گوتنی وی جعالی مرودین وی و پر جارن هاتمو جبر کرن دناوا ملتا هلبستین وی هاتمو جبر کرن شیخ سلیم افندی به زمان عربی و به زمان عفوا به زمان ترکی و به زمان کردی هلبست نویساندنه یعنی ترکی تیاوی چاوا مگود استانبول داتی کردی بوینا ویجی جبر کد جهدهره ما کردان دا کسی که کرده جور داتی لی ادیبه خانم اگر از شاشنه بم حتانی کلی کلنا کو مکری حتانی وی گاوی لدورا بینگول شیخ سلیم افندی حتان وقتاوی یعنی حتان سال حجدان یکمین کسی کو به کردی هلبس نویساندنه یعنی بریاوی گوری لیکولی نامه ما تو کسی ندیه کو لدورا بینگول به کردی هلبس نویساندنه ایجار tabi او هلبستین کو وی نویساندنه مخابن به نویسکینه ملت بدفکینه ملت او جبر کرنه پاشی د 100 ساله بیستان دا جمال باتا وان کسی که بناوی ملا محمود به سالان استانبول دا آرشیو عثمانیان دا خبیتیه و پاشی جمال نشیم بیه وگریه بینگوله خواستیه وان هلبستین کالکی خواه هف که و بده وشاندنیم راده به دناوا ملتا دگره دناوا گلدا دگره 21 هلبستین وی تثبیت که او ده وی دستخطا هانه دا دنویسینم او دستخطا هانه دستخطا ملا محمود بخایم بله دنویسینه 21 هلبستان دناو وی دستخطه دا 15 حب هلبست به ترکیه هنم 4 حب هلبستین وی به کردی هنه هلبستک وی به کردی و ترکی هیه هلبستک وی جی به کردی و عربی هیه واجد ده خویا کرن کو شیخ سلیم افندی جعالی کی زمان کردی باش تزانه جعالی دما زمان عربی باش تزانه جعالی کی دما زمان ترکی باش تزانه yani hakikaten keseke per aliye İcar em vegerim piçeki bu avayke hurguri li ser helbestin Şeyh Selim Efendi bisekinin gavan mirov duvarê ruxsariye da berê xwe de helbestê wî dibîne ku zimanê wî zimaneke geleke zelal e. Yani zimanê wî Tirkî û zimanê wî em bêjin Kurdî hakikaten zimanekî zêde tekûz nivîsandiye. Yani dema insanlık dokunit dedi berhemen klasik de demam tişteki dokunim pir naif film kirin. Beli. Le demam helbesti Şeyh Selim Efendi dinerin betir tefhim kirin ki likadi ve minak ek jixwand yani tefhime zamanı zelal xuyat kinim samamız. Yani
پیوین کو ملت جه فهم دکه او پیوانا نویسان بوان پیوان هلبست خواه نویساندنه یعنی امدکارم ببیجن آرمان جاوی ده وکه اون زانن ده ادبیات دیوان ده قاعده که ده بیجن هنر جبو هنریه راسته پشتی ادبیات دیوان جی ده ادبیات مدرن دا انج ادبیات گل دا ده بیجن هنر جبو ملته شیخ سلیم افندی جی و فكرة هنر جبون ملته جخارة قبول كريه لغوري وي نويسانده مثلا بو نمونه از خازم دستورا و يك مالك يك هلبستن وي تركي و يكيجي هلبستن وي كردي بدم بخونم كامرا تماشاوان ما باش بزنم قالوا زمانه كي تشاوايه مثلا دست خطه da او هذا بيجم بالتركي senin feyzinden aldı gül sana 100.000 selam olsun anun için zar eder bülbül sana 100.000 selam olsun. Ölüm vardır, kabir vardır, hesap ile azap vardır. Unutmayın bu inkarı, meğer imdat eder Rahman. Jibu helbeste Kurdice ez minakeki nişan budım destura ve. Gelo kutbe khada dabu ku sed hayf çuj dünyayım. وک روژه زیادابو کو صد حیف چوج دنیایم عشقا مجاز حاصل ببم عاشق اگر صادق ببم باب حقیقت لی وبه هچه دگه معنویتی وکی اون دبینن باوای کی زلال زمانوی گله که زمانه کی زلاله لی ادبه خانم وانایوی معنی کو شیخ سلیم افندی نکاری به زمانه که ادبی گران دیوانه جی هلبستان بنویسنه گاوا مروف له هلبستاویا لگوری دستخط درزا بیستان دا میزه که مثلا هلبست که دا او هاد بجم سر لولاک شاه افلاک مفخر کون و مکان هم حبیبی ذات کبرا یا رسول الله مدد كنت كنزا مخفيا مفتاح oldun beyguman mezheri zati hudasen ya Resulallah medet مرو دما لوی چارنی مزید که بین حقیقتا زمانه و زمانه گله که گرانه او کسی کو بخازن وی هلبسته فهمکن لازمه پاشخانه وان دا دوار تصوف دا دوار باوریا اسلامی دا گله آگاهی برفره هبن کو بکاربه تبگیجه ادیبه خانم ایجار مثلا د زمان کرمانجی دا جی نکو تنه لگوری دوکا سرحده شیخ سلیم افندی آخویه او هلبست نویساندنه وکه لگور فکر من از دبیم دخازه مساجه که بدمه بجه گلی کردن از نتنی زمان دوکا سرحده دزانم از زمان دوکا بادینان و حکاریش دزانم وکی اون زن از باور کنم مردین نواره یعنی دوکا سرحد بادینان شی عفوا حکاری و بوتان دام مثلا حرف تیم زیادتر دکوه داویا لیکران بله بیشتر دبت نبت بله او هذا بیشتر ام دبینن شیخ سلیم افندیش ده هلبست خدا افکارانه بونمونه دبیشتر قلبی کو ذاکر نابته خفلت دویدا ثابته قی فیزی جه چه نابته دائم دقیدا ظلمت دام الحمدلله الغفور دیسان بخیر هات اف بهار بلبل دکت افغان نوزار دیسا بخیر هات اف بهار وکی اون دبین دوردان نابد ثابت چه نابد دکت دوردا جی دوکا سرحدیم به حکاری جلمرگی تفهم کریه گوتی یعنی به خویا کردن کو آگاهی وکی باش ج زاراوین کرمانجی و دوکین کردانجی هیه Yani hem jaliye ilmi ve teoriolojiye, jaliye devoke her ali ve teoriolojiye zamanı Türkiye başsanibiye evji dertxe peşiyama ku alime ki zanaya. Lebele çima avqas vunda maye mamuste. Ez dixwazim hem bêjim dibin bandora kêde maye hem jî gelo win çawa pêhisiyan ku kesayeteke wisa heye hewceyê werê berhemê werine derkevin ev çîrok jî balamekişan em merak dikin çawa heya we jî çêbû.
ام بری برسوا وی پرسا و بدن جمالبات وان ماموستا جواد سلیم افندی گیل دوست منه حوال منه ما به هفرام مکتب خواندیم و 2007 دا امجار الجیه که رو نشتبون بحثا وی مسئله که جمرا گوت قالک که مهیه به رنگی آها کارو خبات کریه و از باب خواجی ام دخازن هلبستی نوی برهف بکن و لسر خبات بکن ادی اولور ما جارك جمرة قوت ما موسى كاتو كما لسر كالكي مجي خباتك ناكيم مجي بريار داكو از لسر في عالم ما زاناي ما شيخ ما خباتك بكم ما بيرا تكليدن او الباجاري ارزورمي رومدن وكيوندن از الباجاري واني رودنم من قابا بحثا بريارا خجيرا كر قالك كيف اوج مراحات و دا اف دسخت هانين تسليمي مكرن و جمرا شانگو اف دسخت هاني ملا محمود هلبستين كالك يمنن و پشتی ویژه او آگاهی که که معلومات زانم بمرا پاروکرن و به وی رنگی ادین مرابو دست بکر و گم خباته کی کر اب خباتا خوشیم باجار آگریه و لوی دارید سپونزیوم که ناونتوی عراقی fakülte İmam-ı Azam u fakülte İslami ilimler ya zaningah İbrahim Çeçena agriye behevram sempozyuma gnavne tev avakirbun mecbu evgotar han amade kir u lewe derif peşkeş kir bi rengi em pe hasyan u me لسر خبات kir ijar az edbaxam destura ve az xad piçe gizetir bahsa helbestin wi bikim beli kerem bikin em dibinin de helbestin wi da جبركو عالم مدرسية تأثير زمان عربيجي بآوايا كزلال ام ده هلبستي ويدا دبينن ديسان مگوت هر چقاس بناوروكا خواه مدرن بيجي لگور وار رخصاريا خدا هلبستي وي كلاسيكن ده ادبياتا ديوان ده ادبياتا كلاسيك ده امدزانن هر شاعرك قابا هلبستان دنویسینه جبو خواه وكي مخلصك يجي بكارتينتي مثلا اميجن ملاي جزيري مخلصا نشاني مخلصا ملاب كارانيه مثلا فقيه ايران ميم وحي بكارانيه مثلا اميجن مخاني بكارانيه هر وها شيخ سليم افندي جخارا مخلصا سين و لامه بكارانيه دوردا سين و لامه كم نزانن سليم دبيجن او حرفين بدنگ ناوي شاعري بخونه جبو وسلامي بجخارا بكار انيه مثلا بونمونه ازميناك كي بدم جبو تماشوان ما بلي كرم كن مام سين اولام پر بنوايم سين اولام يعني شيخ سليم افنديم جار و ادنا و گدايه سگه درگه علايه لتبن 100,000 سلام في اواي او بكار انيه İcar ve pırsa gidiniz ki dağızın bersavay pırsavay yani emdizanın her alimek her şairek ev alim şairin peşya ve hatine dibin tesir avan damane gelo Şeyh Selim Efendi dibin tesir akidamaye em bersavay pırsı bidin gava em berhem helbestin Şeyh Selim Efendi diber çavana derbastıkın ام دبینن اوجی هر وقت شاعر دن دبن تأثیر احمد خانی دمایه يعني حقیقتا احمد خانی استر که گله که مهمه جبو ادبیات کردان جبو زمان کردان جبو هلبستا کردی و هر وها شیخ سلیم افندی جی دبن تأثیر اوی دمایه بو نمونه مثلا احمد خانی دن برهم خویا بناب نوبهارا پچوکان دا وقت اون دزانن دسر هر بشه دا نصیحتک بو زاروک کردان گوتیه ده مجاره 11 دا احمد خانی و هاد بیجه ده فصلا نو بهاره دا دگل دلبر بچن گشتی جه او خوشتر عمر نابت لمن او حال قوی خوشتی کابا اورد بیجه ام باورد کن شیخ سلیم افنده ها یاوی جه احمد خانی هیه او جی بحثا بهاره دکه و بحث زاروكان كي او هاد بيجم الحمد لله الغفور ديسان
بخیر هات ev bahar. Bülbül dikit efxan u zar, دیسان بخیر هات ev bahar. چیچک و ریحان دزر جمله نبات و بر و بحر. فضا خودی تکر اثر دیسا بخیر هات ev bahar. Bu bir rengi em dibinin ku tesir Ahmed Khani لسر وی هلبست باوای که زلال تی خویا کردن. احمد خانی دیسته تاثیر خو نشان داد ماست وقت من ما هری دایب کرد تاسیس خوازم بحث بکم تری نکر وقت ما گله کی ترو تجیله پرانی de معامله دینرین mesela نویسکارین کرد یاجی ترکشی محلس خود داویه de بکارتینن از بارم شیخ سلیم افندی de destpek ne de tam de destpek de nevi de بکارتینه evji فرقاوی در دقیق شیخ سلیم افندی به دو تشتین خواه شعار کردان بلکه ام بیجن جداتر به یک جی اوک و چاوک و گوت به پرانی شاعر مخلص آخواه ده هلبست آخواه داد مالکا داوی داد بیجن ام گاوه هلبست شیخ سلیم افندی مزید کن ام دبینن کو شیخ سلیم افندی هنک جاران ده مالکا یکیم دا هنک جاران مالکا سیم دا هنک جاران مالکا داوی دا yani tevlihe مخلص آخواه بکار آنی او جداتره یک تشته که مادم قدام ما قدیم خازم یانش ببیشن به طرز ملمای جی شیخ سلیم افندی هلبست نویساندیه ملما چی تشته ام دزانن اگر شاعرک هلبستک خواه هر کیم به دو زمانان بنویسینه ام دبیجن او طرز ملمای مثلا دیسان احمد خانی قابل املی مزید کن به طرز ملمای هلبستک دور و دریج نویساندیه به چار زمانی ایجار شیخ سلیم افندی مثلا هنک جاران دو زیر به زمان دو مصرع به زمانه کی دو مصرع دنی زمانه کی دنی هنک جاران سه مصرع به زمانه کی مصرع داوی به زمانه کی نویسند او به رنگی خواجی شاعر ما فرق خواهد ده دیار کرد اما بقاس نیف دقیق از کارم دو تشت دنیش بیجم یکی شیخ سلیم افندی ده هلبست نخواد حقیقتا اقتباس زیادتر بکار آنیه اقتباس او تشتکو شاعر گاوا بخازه هلبست آخواه بده خملاندن جا آیت قرآن آنجی جا حدیث جناب پیغمبر هنک حدیثان آن آیتان وردک هلبست آخواه بوی هلبست آخواه بدوتر دکه و شیخ سلیم افندیش او زیادتر بکار آنیه دیسان پیگین تصوفی کو شاعر اهل تصوف بکارانه دور درش شیخ سلیم افندی هلبست نخواده بکارانیه. بله گلک سپاس ماموستا مالاوا و بطایبتی استخوازم سپاسی نویه وی حوالی و نوی جواد سلیم افندی گیل. جواد سلیم افندی گیل ام سپاس کش برکوت هشتیه کو ماموستا ما خباته که وسالی سری بکه مالاوا و گلک سپاس که ماموستا اکادمیسیان نسیم سönmez ایرو میوان مبوج مرا باشا شیخ سلیم افندی کر آگاهی گلک هجا داما پیشنگ که میلی کردا ایشالا بخیر خبات وی ام بیجن هنکی دی برهموی در کونه میدان ام جه سوده ور بگرن صبح همان ساعته ده به مجاره که جدا و میوان که جدا ردی سامل و دربن جنم مینن صحبت که خوش امل و دربن ساعت نهاده زلبن داومه روزا خوش تر باس به خاطر